Avelen his YouTube channel hen na bon and kan lim kinu vinay. Mihimin ball tay na le mintan na zat som anay nay. Ipilang chuga hita jong le. Kay vang hen. Lolhin na nay ho hi kakipapi a his ingin ay. Tu chung hen martial arts lang tu a Lolhin na. Kidang ta hin nay. Mikat tu ina say no mo vinay. Ama chu koy dang e pon tunay sa India gampong pi ho market na All India Mixed Martial Arts Federation National Open Mixed Martial Arts MMA gold medal hinmo tatchapa Satgunhao Kipgen hi ahi aman Lolhin na ahin nay na chung ahin ikipapi mong sing vinay tu chung hin ama tu simhi in say diu kanomen ay. Hitsi tu kasi masangahin. Martial arts tichu martial arts competition om tinga kinaho kidel ho hi TV ahin sa ting le YouTube dung ahin kavezi na ile kaloy no hin kati nang pastor na hi mi ke khelu ho po mi ke chot lu ho po na vet na ta he lung lut ta na vet jing hi I pitu ha mai ti ale ken jong ama kadon bun na chin kati tip temo Hechea akina ho akidel ho he patina ha na hat te hi atu simuken ke hi tao na mang jing he akina di ko no yong le tao na mang loyong ting la akina chai ting la tao na mang ahong lo len ting la patin ko ma ke pa tu se hi hita bang martial arts team mo ho he kasupite ho migilo mi palo bombe se lo hi mi deng mi vo jong bombe se lo hi Amaw alung ani nga hiwe. Kisehen lang hale pastor tamta sa nga jong hi ama ho tabang hi lungning zonalai hi. Ting la pati na yung aha na hat insung jong angay jim hi. Iga het diwa ka sinom sa ile. Hechi martial arts competition na final hungkay kat interview la na wachun iati ahela nengin. Hechi tabang kitet na hinapana to ahi final chan na hungkay te ham ti ado na machan kay final chan ka hungkay te ni ka kitil ho na hi piham kapa he ta sa dam lo sing nga umin sumtam pilut di ahi ni kesen na ahi he chijia cha kay cha ahi kapana first hi kamunge ya ahi kapa zen na aman ding kati ahi ti na se na ata aba ena ma jong final a hung kichim tan first ahin mun apa zen na in amang ta na ting le loi khat sei hai le mi ta kitte na wa hong kesu tu na ahen zo ting le pathin koma ki pa thu sei hi it's ji a chu martial arts kitti hi thil phata ta sa kesu zoina ahin chuting le he chi hi mihim ta sa a ding a jong thil phata jong hi ai ti jong iga sei do nom lai vi nai ai la tun I ho lim naw chu anasun jong ta tin Tatchapa Satgunhao Kipgen hi Supormay na kang Pokpi District Manipur Munat seng hi Ama hi Vangsit ten apan anatisanen Anuto asopi mili to Haasat ta ahong kusa hi pinay Hila insung haasat ta ahong kusa hi zong leo Hechi tatchapa Satgunhao Kipgen hin atup amol so na ding cho kisu mo sa apon insung ha asat na chun alung neo sa apon hitsi chun aman alung lut bangin martial arts achu jingka sile exercise alain ting la martial arts lama akan to ten na practice a ball singin hitsi chun tuhin hitsilanga mimintang ta khat ahong hilo thai ta nai ama hen medal nga zen asan to hetai tumasang nga kitet na ho ana na azong chu tamvei pi hi aman kipaman ana sana hetai gold medal hi Northeast Fight Champion 2019 kum sang ni le som le ko Guwahati man na chun anala in gold medal chiteng le silver medal hi Interstate Wushu Championship kum sang ni le som ni in Manipura chun analaki nen chiteng le gold medal Pro Fight Night kum sang ni le som ni le khat
Maharashtra a omachun analaki Chizovin silver medal ni All India Mixed Martial Arts Federation National Mixed Martial Arts Championship Bangalore ana omachun analaki ni nahi chala tu a azona pena prize ahin la ahung min thandi set na chahi aile All India Mixed Martial Arts Federation National Open Mixed Martial Arts MMA kitet na gold medal New Delhi tol PA ahin mo kit hi hito bang martial arts lang India pong PA hung min thang khat inam sungawa inay do hi kipapi tabe ay ti in pong do no mo ay Manipur State Chief Minister chale amachen nagama MLA chale namsunga civil society organization dang le mepi achi thei chanin New Delhi tool pia Lolhin na hen jo ahong kele state ahong lunsun analam tu oven jeting le montina ama in lang alhuna yong chun kipatain analam tu vinai chale chse chelovin state danga anam mi ten jong asap chanin ama Lolhin na chunga hin ka kipapi vin jeting le ka kisun pi mama sing vati hi kahin pun do hi tat chapa Satgunhao Kipgen hin tua tup len pen hi Thailand gama training la be UFC fighter kat hi ding hi ai tai hi che UFC kiti jong hi hello hodinga kahin sei che be nom hi ai aji che chalang to alung lut mi ka hi chen them khat ka he nei hi che UFC kiti hi ultimate fighting championship tina hin hi che van noi pum pia mixed martial arts fighter men thang pen ho kidelna kitet na hi tai ana samong mong jing ai tai hi chi chu aman atup banga hi chia hong pan the na dinga hi til kho na thei chana ai til kho wa chule kitopi na thei chana pan hu na thei chana e pan hu wa e kitopi diu jong ka hin tim nom na lai hi atsai na penin tat chapa Satgunhao Kipgen hin pathinin til bolte na pi martial arts lama hi Lolhin ta hongkal sun jompe patin lung daya hin ko mana patin minlo pi na dinga patinin til bolte na pi hi aman zom sing thai na dingin patin henga itaw pi zom sing diwa hi ti kahin say no min ai la hi video hong kisim anave ho zo se anangai ho zo se nom na mon si wa pakai patinin patay na bu tao hen